नुमित निनी की खोंगचत्ता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ngasi numidang wairam akanaba flight amada laktuna Imphal gi international airport ta thunglakre. Union Minister na Imphal airport ta thunglabaga Manipur gi Chief Minister Nongthombam Biren na luchingduna Union Minister of State S Ranjan, BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda amadi Minister MLA sing yauna taramna okhi. Union Home Minister Amit Shah na Imphal airport ta thunglaba matung Imphal East ki konung mamangda leiba City Convention Center da laktuna mafam aduda Manipur leingak na sinba cultural program amada saruk yaki. Union Minister na hayeng Imphal East ki marjing chingda sagatliba phit chama kun wangba sagol kangjai sanaroi gi mitam maikum hangani. Tungda Union Home Minister na helicopter da chatuna Churachandpur Medical College ki building sangagani. Tungda Moirangda laklaba matung Moirangi INA da awang nongpokta khwaidagi wangba machu ohumgi phiral chingkhatkani. Phiral chingkhatlaba matung Union Minister na Moirang Chengai Lampakta pangthokpa miyam tinba mafamda saruk yagani. Thauram aduda Union Minister na IRB Social Welfare RDNPR gi thabak lobagi mai pakraba candidate singda appointment letter yenthokani. Tungda Popi thaba toklaba chingi kul singi chief sing amadi chairman singbu Union Home Minister na okani. Manipur की गवर्नर ला गणेशना मणिपुर लेंगा की मिनिस्टर सिंह MSPDCL की चेयरमैन LDA की चेयरमैन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के MLA सिंह बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमदी मियाम गपुन उनदुना चौखत थौरांग की मतंगदा खना नैनख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर न सिंधुना कुंबी कांगजेबुंगदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा सरुक याखिबा मियामगा इथै लोखोंग लौ सिंगु लंबी थोंग एजुकेशन वाटर सप्लाई अमदी हेल्थ न चिंबा चौखत थौरांग हिरम कयादा वहंग पाखुम तौनखी मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन हाइखिबदा ngasi की थौरम असी MLA मिनिस्टर सिंगसु यावगनिदा मियाम की खोंजल असी चीफ मिनिस्टर दसु सोइदना यौरगनी लेंगा की अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पाइखतलिबा चौखत थौरांग की थबक सिंग असिसु मियामना अपांबा ओइरिब्रा ओइदब्रा हाइबदुसु खंगदोक ngamlagani India na super power oinaba honaragasu haurakliba naha kayana mayai kaba nisada laichurakpa asi laibak thibani masi muthatnaba miyamnasu laingakta mating pangbiyu drug sungba yonba popi thaba sing maru phangna muthatnaba honaminasi G20 ki program su loktakta pangthokani Bishnupur district asi malem ki tourist ki map ta yaunaba honaminasi hairaduna Bishnupur district ta nupi singtagi oiba sainik school amasu athubada thamlagani haiki The first place, the important place to be seen in Manipur, immediately they will bring them to Loktak, Vishnupur district. Almost all the tourists there visited our district. I am proud to say that you are fortunate that the G20, every state will have a meeting on G20. We will invite the representatives from all the 20 countries. In Manipur also we are having a program. That program has been, as it is, planned to be held in Loktak, in Vishnupur district only. Really we are all very fortunate to have it. People from other countries, foreign countries, they will visit our district. Senapati district ki Phaibung village tang arangdagi hongna pangthokhiba Paungmai Thongni Thoram Lisingani Kulumdagi ngasi nini chanba nimita Chief Minister Nongthombam Biren su saruk yakhre Chief Minister na mafam adu hek yokhibaga mafam adu ki miyamna Paungmai Phurup ki phizo setuna CM bu taramna okhi Paungmai Phurup ki nat ki isai jagoi kaya ga loinana pangthokhiba thoram aduda Chief Minister Nongthombam Biren na calendar amasung souvenir release tawkhibaga loinana Paungmai Phurup ki maikedagi Chief Minister da memorandum amasu khutsinaki
थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना हाइखिबदा बीजेपी लेंगाक असिना चिंगतम खाइदना थोंग मानना चौखटनबा थबक कया मरुम पाइखतुना लागली गो टू हिल की थौरम पांगथोक्तुना चिंगी लमसिंगदा करी अवाट अपा लेबगे खंगदोक्तुना प्रोजेक्ट कया मरुम पाइखतख्रे मसितसु नतना तोंगान तोंगानबा थबक थौरम कयासु पांगथोक्तुना लाखी हाइखी इंडिया की ममिंग लेरबी बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी मथंग थागी तांग मंगादा इम्फालदा लाकदौरी अली एंड दयाना प्रेजेंट तौगदौरीबा हाउस ऑफ अली फैशन शोदा शो स्टॉपर ओइगदौरी अवांग नोंपोक लमगी मियामना शो असिबु येंगबा लाकपियु हाइरदुना फैशन शो असिदा सनी लियोनीना हैंडलूम खादी अमदी मणिपुर की टूरिज्म बु सौगटपो ओइना सरुक यागदौरीबनी हाइनसु पाउजेलकली Hi Manipur, I'm Sunny Leone and I'm coming to Imphal to join Ali and Daya Presents House of Ali Fashion Show as a showstopper and to promote the brand, handloom and khadi and tourism of Manipur on 5th February 2023. Lastly, I have to invite all the people of Northeast India to enjoy the show. See you there. मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स हिंगांग चथरीबा तरुक सुबा सिंगजू फेस्टिवल 2022 की मनुंग चन्ना था असिगी निपान की नुमिदांग वायरमदा सेकेंड मिस सिंगजू क्वीन कॉन्टेस्ट 2022 पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे कॉन्टेस्ट असिगी ऑडिशन इम्फाल होटल की संगाई हॉलदा पांगथोकिबगा लोइनना ngasiदगी कैसामथोंग लोंगजम लेरक्ता लेबा एम मार्ट की हॉलदा ग्रूमिंग तौखरे हाइरी मिस सिंगजू क्वीन कॉन्टेस्ट असिगी मतांगदा सकनाइरेबी मिस मणिपुर मिंगथोल फंगख्रबी सुचिता आरामबम हाइखिबदा सिंगजू फेस्टिवल की मनुंग चन्ना मिस सिंगजू क्वीन कॉन्टेस्ट हापिरकपसी यामना नुंगाइबा फावी मरमदी लमदम सिगी मॉडल की लमदा खोंगदानिंगबा नुपी मचा कयागी अचौबा प्लेटफॉर्म अमा पीबीबनी हाइना लवी हाइरदुना कॉन्टेस्ट असी हापिरकपा सिगिदमक सिंगजू फेस्टिवल कमिटी बुसु थागतपा फोंगदोरखी सिंगजू फेस्टिवल की कन्वेनर राकेश नावरेमना हाई मिस सिंगजू क्वीन कॉन्टेस्ट असी हंदकी असिगा अनिरक सुबो ओइना फेस्टिवल असिगी मनुंग चन्ना हापनी कॉन्टेस्ट असी अखोइगी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम दा अहानबा राउंड ओइहंदुना फजरबा अखोइगी कॉस्ट्यूम असी प्रमोशन तौगनी कॉन्टेस्ट असिगी विनर दा लुपा लिसिंग यांखै फर्स्ट अमदी सेकेंड रनर्स अप दा मथंग सिना लुपा लिसिंग कुंत्रा अमदी लुपा लिसिंग कुन थंबगा लोइनना अतै सबटाइटल मंगासु थमली हाइखी नाकन अमरोमदना फेस्टिवल असिगी सरुक अमा ओइना हयेंग तांग तरुकी नुंगथिल पुंग अनि ताबदा स्टेट लेवल सॉन्ग कंपटीशन पांगथोकलगनी चाही कुंत्रा मंगा की मखादा लेबा AIR इम्फाल की एप्रूव सिंगर ओइद्रिबा अमदी मणिपुरी फिल्म सेगी प्लेबैक सिंगर ओइद्रिबा लमदम सिगी नुपा मचा अमदी नुपी मचा सिंगना सॉन्ग कंपटीशन असिदा सरुक याबा यागनी मणिपुरी मतमिसै अमदी फिल्म सेदा युमफम ओइबा कंपटीशन असिगी रजिस्ट्रेशन अमदी अकुपा मरोल फेस्टिवल कमिटी दगी खंगबा यागनी हाइना फेस्टिवल असिगी मीडिया कोऑर्डिनेटर गी चेरोल अमना मखा तारकली Así una familia de actividades natural in January because of the festival this the odore bagi और सोशल कम्युनिटी में लाखों से यहाँ पे सपोर्ट तो यूज में इसके बना ये जनवरी से शुरुआत का मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स हिंगांगा मिस सिंगजू क्वीन कॉन्टेस्ट 2022 फाइनल memento special gift first runners of the polishing kun travel and special gift second runners of the polishing kun special gift and abu tunga subtitle by mga subtitle Mr. Best Designer da polishing tara memento page na subtitle Kangleipak News Tengbang Lob KNTL Manipur na sinduna ngasi Jenims Blood Bank da ikatpagi thauram ama pangthokre thauram aduda mioi tara mangarom na EPK KNTL Manipur gi General Secretary Saikom AB Maiteina haikibada nongma kangdana lambi gi laibak thiba thongdo kaya thokliba amadi tongan ba anaba sing maru oina cancer patient singi hospital singda blood ki khudong chadaba yenglaga blood donation camp asi pangthokibani makhatana miyamna blood donors oibiduna miyoiba kaya gi punsibu kanbada aikoi khuding makna thodang lominasi amadi KNTL Manipur gi thabak thoramda miyamna pukning thogat piyu haiki
Academy of Performing Arts APA Thobal Wangmatabana Sinba Numit Nifu Mangani Chupna Chathagadaba Acting Training Course cum Drama Production Ngasidagi Thobal Wangmatabada Leiba Naran Inat Pukai Cultural Hall da Pangthokre Training asi Lagliba February 19 da Luishingani Hairi Academy asina haukiba chahi ama ani asida World Music Day 2022 Jagoi amasung isai gi matangda tha ahum gi oiba workshop cum production drama natak ki matangda limit nifu mangani gi oiba training program amasung Manipuri folk jagoi amasung isai gi festival amasu mai pakna sinkhre handak tasu Academy asina puthokpa taibang mi human species haina mingthonba dance drama ama mai pakna puthoktuna miyamda utkiba leikrabani Scarlet Eye Care and Contact Lenses Clinic Thobalna Green Valley Welfare Association amadi Hairok United Kapunna Kusamnaduna Better Vision for a Better Life haiba pandamda nongmagi oiba free eye screening camp amangasi Hairok Part 1 Umang Laikolda pangthokre ngasi pangthokiba free eye screening camp asida patient marifuni-thoida mitka mari leinana screening tauki patient 53 subsidized rate ta spectacle frame piki patient Kumbudra humdoi amadana Frida mit kamari lainaba hidak langtak yanthoki. Ngasigi kemasiga mari lainana Dr. Maibam Surbalana hai Vision 6x6 2020 gi makhada khungang laikai da chattuna mamit phajana uhannaba cataract screen tauba mit kamari lainaba anaba kaya khangdoktuna achauba hospital da chatkadabadagi hanthanaba chathaba eye cam ni haiki darkar laiba hidak sing lemna yenthoi frame na affordable price da subsidized rate da patient sing da phanghali haiki Scarlet Eye Care contact lens ani contact lens na free eye screening camp asida darkar laiba hidak sing koi lemna yenthokjaba amasu koi anu se koi yenguraga semba ngamjadaba kangu do koina affordable over price da yam subsidized over rate da mayam de yenthokjaba Masi Scarlet Eye Care and Contact Lens Clinic Thobal Masi Green Valley Association and Anina Kusan Naraga Sathajariba Free Eye Camp Kungam Chatuna Lekai Chatuna Koi Lekai da Vision 66 2020 nama Leiko Koi Mayam se Mamit Khazana Uhanba Adagi cataract screening Tobiba Koi Eye ga Mari Lainaba Anaba Kaya Koina Chatuna screening Tobiduna Achoba Hospital da Kari Karamba afaba fataba haibado khangtok mindanabagi damakta ngasi gi eye camp asi pangthok jabani